Urugamiriri wa tauni ya Nyahururu ukoragwo rungu rwa thirikari ya kaunti ya Laikipia ona gutuika ikoragwo muhaka-ini wa kaunti ino na Nyandarua. No gwa kahinda ka miaka mingi tauni ino igucanagirio ni aikaria kuma miena yeri kuona thuguri nene itabanagĩrio tauni-ini ino na makiria ya irio cia migunda. Nyahururu belongs to both of us, Nyandarua and Laikipia. That's the truth. And we are brothers and sisters. Na Nyahururu ni yetu pamoja. So let's build it as a serious city. I am hoping in the near future we will conclude an agreement like we did with the county of Nyeri. No kuringana na atongoria gavana wa Laikipia na mubunge wa Ndaragwa, tauni ya Nyahururu no ikorwo na uguni munene kuri muingi wa icigo cia kaunti ici angikorwo no uiguanire uria kugayana utongo uria ukoragwo guku. Marauga ukuria wa tauni ino ugacirithitio ni aikari aria mamirigicĩirie na uguo hari bata gwetha njira cia kugayana utonga wayo. I think Nyahururu goes all the way to Mairoinya on that side. It goes all the way to Mailisaba on that side. It goes probably to Suera on this side, and it goes probably to Nyumbatatu on this other side. That's the way, logically, that's the way it looks. Nakubaliana na wewe ya kwamba hatuna kusije kukafikiria watu wakafikiria Kenya kwanza kwamba sisi tuko na vita kati ya Nyandarua na Laikipia. Hatuna na hakuna wakati tutakuwa na hiyo vita. Tutafikiria vile tunaweza inua hali ya Nyahururu town pamoja. Mubunge wa Ndaragwa arauga ndeto ino iguithanirio ni guteithĩrĩria hari kugucĩrĩria aigithia kuma kundu na kundu na muthia kaunti ciere ikagunĩka ni igoti rĩrĩa rĩũnganagio. Then it becomes a major Nyahururu, a big commercial town that will attract people. Na ikifanyika namna hiyo, watu wote kutoka Nyandarua, watu wote kutoka Laikipia watakuwa wamefaidika. Mwena-ini wake gavana Mũrĩithi arauga tauni ya Nyahururu irabatara gukurio ni aikari a gicigo giki othe kuona ni magunikaga nio. I know many of you live here in Runda. Runda is on the Nyandarua side and it is okay because it is Nyahururu na ni yetu pamoja. Tauni ya Nyahururu iria kuringana na mwathanire wa githirikari iri mwena wa Laikipia no ikarigania na matura ma Mairoinya, Mboimai na Njororoko iria ci thiini wa kaunti ya Nyandarua. Ica ikuhi thirikari ya Laikipia ni iriga gwikiranira ngirimiti na thirikari ya kaunti ya Nyeri iguru rigie urugamiriri wa tauni iria ci mihaka-ini kuona iteithagia muingi wa icigo ici cieri na riendekithia riri nirio gavana Mũrĩithi arenderia atongoria kuma kaunti ya Nyandarua. Kuringana na ngirimiti iyo thirikari ici cieri cibatie kugayana igoti na utongo uria wi mwena uyu. Ngiribotera Inooro TV kuma tauni ya Nyahururu kaunti ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi.